Mostar, iako mali grad, ima veliko srce kada je riječ o zajednici, ali i brizi za svoje najugroženije članove. Unatoč izazovima s kojima se suočava, ovaj grad je dom jednoj izuzetnoj udruzi Minores. Ova udruga predstavlja svjetionik nade za beskućnike i socijalno ugrožene osobe, pružajući im ne samo osnovne životne potrebe, već i osjećaj dostojanstva i pripadnosti. Veliko mi je zadovoljstvo stoga danas u našem studiju u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača pozdraviti gospođicu Andrijanu Zovko, predanu članicu udruge Minores, a koja svojim nesebičnim radom i posvećenošću pomaže najugroženijim članovima naše zajednice. Draga Andrijana, drago nam je što si danas sa nama i evo što ćeš podijeliti dijelić priče koju udruga Minores živi kroz svoje projekte. Dobar dan, draga Ana, pozdrav tebi i svim slušateljima Mostarske panorame. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što danas gostujem u emisiji, što mogu približiti svim slušateljima rad naše udruge. Upravo nam je i to cilj približiti našim slušateljima na koji način je nastala ideja za osnivanje udruge Minores, što je to što vas je motiviralo da se upustite u jedan ovakav izniman projekt. Pa davne 2012. u kasnu jesen skupina mladih entuzijasta hodajući našim gradom je uočila da postoji mnogo beskućnika, dakle ljudi bez krova, gladnih ljudi i nekako u razgovoru jedni s drugima došli su na ideju da bi trebalo pokrenuti nešto da se i njima pomogne. Naravno već 12. godinu djelujemo i to je se sad iz godine u godinu podiže stepenicu po stepenicu, tako da sigurno da rastemo iz dana u dan, ali sami početak je uvijek, kao i svaki početak, jako težak, tako da evo, možete vi meni... Evo, na neki način da nam približite kako je bio tijek ovih 12 godina. Znači, sam početak, uviđanje potrebitih na ulici našeg grada, a na koncu, evo, i da ste došli do ovoga da 12 godina aktivno djelujete i radite. Kakve su, evo, bile prilagodbe vaših rada, aktivnosti, sve, evo, na neki način kako biste se približili beskućnicima, ali i socijalno ugroženim osobama na području našeg grada? Pa kao što sam rekla u samom početku, skupina mladih ljudi i dan danas je neko tijelo Minoresa, svi mladi ljudi. Dakle, naša udruga djeluje tako da nas ima nekih pa aktivnih članova 35 do 40 koji se uključuju kako ko može u skladu sa svojim obavezama, jer mi imamo samo jednog zaposlenog člana, svi ostali smo na dobrovoljnoj bazi. Šta je ono što nas povezuje? Naš moto je biti manji, dakle Minores znači biti manji. U ovom našem prelijepom gradu imamo dosta udruga koje djeluju, ali nešto što bi rekla da je drugačije kod nas je to što dosta mladi ljudi su uključeni i neki ljudi koji žele promijeniti sliku našeg grada, koji žele pomoći ljudima, tako da ne mislim... Na jedan način nesebično dijeliti svoje vrijeme, svoje povjerenje i izgradnju nekog socijalnog i društvenog karaktera sa onima koji su najugroženiji. Upravo ste vi na taj način uspjeli izgraditi povjerenje sa osobama koji su izgubile krov nad glavom, ali i toplinu doma, točnije ono što svaka jedinka na ovoj zemlji priželjkuje. Kako vi motivirate takve osobe da prihvate pomoć koju vi pružate? Vjerujem da to nije jednostavno. Nimalo nije jednostavno, dakle oni su duboko razočarani ljudi kojima moramo naći neki put da dopremo do njih, a ono šta njih dovede da se pokušaju popraviti je naš entuzijazam i naše prenošenje kako bi to moglo biti. Dakle, oni vide tu sigurnost. Mislim, udruga djeluje već 12 godina i kod dosta ljudi je... Vjerujem teško pristupiti, uspostaviti komunikaciju. Jeste li spremni evo na jedan način, kratku uvertiru napraviti, na koji način vi pristupite jednoj socijalno ugroženoj osobi? Dakle, članovi naše udruge su raznih profila, između ostalog imamo i socijalne radnike, tako da smo mi napravili, hajdemo reći, socijalnu anamnezu u dogovoru s njima, preko koje idemo do
možda budućih korisnika. Preko te anamneze, dakle sa te stručne strane imamo socijalne radnike. Zatim imamo ljude koji su od samog početka, koji su prošli, dakle znamo da svugdje ima tih lažnih predstavljanja, pa tako i u našoj udruzi. Je li teško provjeriti te informacije? Na koji način dođete do ključnih informacija da možete biti sigurni da je to osoba kojoj zaista je potrebna pomoć? Pa teško, ali kažem opet ta anamneza i taj upitnik anketa i između nas svih, dakle razgovorom nas svih članova, dođemo do toga je li toj osobi potrebna pomoć ili ipak ne. Tako da... Upravo, kako ste prethodno spomenuli, niz uključenih osoba u vaše aktivnosti, prožimate također kroz svetu filozofiju biti minores. Ona se odražava u vašem svakodnevnom radu udruge, no kako to utječe na pristup i odnos prema korisnicima vaših usluga? Što za njih znači biti minores? Pa mislim naš entuzijazam i naše to biti manji. Dakle, u razgovoru opet vraćam se na rečenicu kad sam rekla da smo mi svi različiti profila, mislim da sad ne nabrajam različite profile, ali šta nas veže? Veže nas to da želimo pristupiti svakoj osobi, da se postavljamo, da je naš pristup prema svakoj osobi mislim na kraju krajeva moto biti manji. Ne postavljamo se sa nekih većih tih stepenica, dakle mi apsolutno sa svima razgovaramo, mislim nije to nimalo lako, ali opet kažem, mi smo skupina entuzijastičnih mladih ljudi koji jednostavno ne pod navodnicima ne prepadnu se izgleda ili priče tih osoba. Pogotovo ili uvjeta u kojima se oni nalaze u datom momentu kada vi priđete k njima i tražite ih za neku informaciju i želite im pružiti pomoć. Tako je, a opet kažem imamo i tu stručnu stranu, socijalne radnike, pa i sa stručne strane smo potkrijepljeni da možemo potpunu pomoć pružiti. Tako da mislim da ta dva ključna faktora, entuzijazam, dakle bez ikakvog straha, uz stručnu pomoć, daje rezultat da smo mi već zbrinuli par korisnika, dakle mi smo tu i da pomognemo pri pronalasku posla, ali naravno opet kažem, nije to tako jednostavno, moraju se proći sve te analize i nakon toga se ide ka tome da se pomogne. Tako je, to je dugotrajan proces, ali svakako proces koji ima jedno svjetlo na kraju tunela. Vaši projekti, niz je projekata koji ste vi uspostavili, ali prvenstveno nakon toga proveli u našem gradu Mostaru kroz 12 godina. Na koji način birate projekte i akcije, te kako ih provodite, odnosno prilagođavate potrebama socijalno ugroženih obitelji i beskućnika? Osim nas aktivnih članova mi imamo podršku ljudi iz grada, šire okolice u dogovoru s njima. Mislim, mi imamo iza sebe projekte kao što je renovacija jedne obitelji od 5 članova, renovacija njihove kuće. Zatim smo imali aukciju sportskih dresova, znamo da je Mostar sportski grad, to je naišlo na veliku podršku i odaziv, tako je, to je jedna od najznačajnijih aktivnosti i aukcija u sklopu projekta Minores, zasigurno to vam je projekt koji dobije veliki vjetar u leđa. Tako da, a opet kažem, 12 godina djelujemo i ljudi vjeruju, dakle oni vjeruju Minoresu. I samim tim, evo i ovim putem bi se zahvalila svim ljudima koji, hajdemo reći, u tišini podržavaju Minores. To kroz svakodnevne aktivnosti, kroz prikupljanje pribora za djecu, kroz božićne, uskrsne, kroz prikupljanje hrane. Dakle, mi konstantno imamo ljudi koji se javljaju da donesu paket hrane, tako da hvala im ovim putem. Hoću reći, Minoresu se vjeruje i samim tim ljudi mogu i žele i onda automatski se javljaju Minoresu. Mislim, mi smo i dostupni preko društvenih mreža. Imate vašu službenu web stranicu na kojoj su apsolutno transparentno prikazani svi podaci i aktivnosti koje vi provodite. Tako je. Društvene mreže su danas stvarno
hit i bez njih ne možemo. Koliko god voljeli, ne voljeli, to je nešto naša svakodnevnica, tako da društvene mreže, mislim da je to prvi kontakt preko kojeg ljudi ili netko nekome od člana kaže ili preko, hajdemo reći, poznanstava, tako da različiti putevi do kontakta se dolaze, ali opet kažem, ako čovjek želi pomoć, naći način da pomogne, tako da. Moramo se osvrnuti na rekonstrukciju, odnosno uspostavljanje vaših prostorija. To će biti, tako reći, jedan način da vi budete još pristupačniji našoj široj društvenoj zajednici. Tako je, i najbitnije da ta djeca i mladi dobiju to svjetlo, dobiju tu podršku, nešto što nažalost im obitelj njihova ne može pružiti, jer mi u Centru za zbrinjavanje, za resocijalizaciju tih mladi želimo doprinijeti na kraju krajeva i društvu, jer imamo u skupini, to je djeca i mladi, djecu koja se nisu nikad susreli sa učenjem jezika, sa korištenjem tehnologije. Dakle, plan je i naša neka vizija da se u tom centru omogući učenje informatičke radionice, kreativne radionice, učenje jezika i apsolutno bilo kakva radionica koja može doprinijeti mladom čovjeku da danas sutra se snađe u životu, jer mi smo udruga koja ne želi hajdemo reći, kako da se izrazim, da je tu kontinuirano, nego mi da svojim djelovanjem i pomognemo da se podigne na noge i da samostalno kreće u životne izazove. Glede svega rečenog na koncu našeg razgovora, kako se odazivaju ljudi na vaše aktivnosti? Kako ih vi potičete da se uključe i pomognu u vašim akcijama, osim akcijama koje su, hajmo reći, najznačajnije akcije za vrijeme blagdana, kada svi probudimo nekako u sebi onu toplinu, suosjećanje sa drugima, bližnjima, potrebitima. Ostatak, godine, na koji način ljudi mogu pristupiti Minorisu, pomoći, odazvati se, koji su to, neki ključni aspekti informacije, koje možemo našim slušateljima u našem eteru približiti, a da se oni odazovu čim prije. Prethodno sam rekla društvene mreže, dakle mi apsolutno svaki naš pothvat, naša neka misija u budućnosti je obilježena na društvenoj mreži i to je neki taj prvi kontakt gdje ljudi mogu nas naći. Druga stvar, preko nas članova, i treća stvar, dakle, iz poznanstava. I naša misija je učiniti oni nekoliko metara oko sebe boljim i ugodnijim mjestom za život. Dakle, naša adresa je u Rodoču, Rodoč BB Mostar, a žiro račun Unicredit banka i tekući račun, dakle, opet kažem, to imate na društvenim mrežama. I na službenim stranicama Minorisa. Odlično, sve informacije imamo. Drago mi je da smo imali priliku još jednom predstaviti rad udruge Minores. Draga Andrijana, hvala ti zaista za izdvojeno vrijeme i što si po ovom kišovitom vremenu u našem gradu na Neretvu stigla u naš Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača da nesebično podijeliš svoje iskustvo. Hvala vama na pozivu i nadam se za par godina da ćemo opet biti gosti, ali sa obnovljenim centrom i da će jedno dijete iz te socijalno ugrožene obitelji biti također i gost. Mi vam želimo mnogo uspjeha u vašem daljem radu, a dragi slušatelji, osnivanje udruge Minoris nije bio slučajan pothvat, već je rezultat duboke želje za promjenom i pomoći najugroženijima u našem društvu. Potičemo i vas da probudite ovu želju u sebi i pridružite se udruzi Minores, a gdje zajedno možemo činiti razliku i pružiti podršku onima kojima je najpotrebnija.